I pozdrav narode, dobrodošli opet na moj kanal i danas ću pokazati jedan od najboljih sajtova po meni za skidanje igrice. On se zove Torrents, kao što vidite, i idete ovdje. Vidite, ima dosta nekih igrica. Možete ući na neku od igrica i ovdje možete ovdje možete da vidite za koji kompjuter može ova igrica da se igra, naravno. Ovdje idete samo Torrent Doblant. Izvinite ako me čujete malo drugačije, pošto mi je bukvalno mikrofon, slušalice su mi mikrofon. Evo, kao što vidite, 1 GB, nije mnogo, i to se skida. To bi bilo to. Ako ste uživali u ovom klipu, obavezno ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!